Ngay nó ta gai mày lâu chuan sai hi tiếng say lâu chuan chín cục jing bố mày gần khẩu là mày Merry Christmas greeting mày gọi nó khẩu tía lấy cái giàu na cái đặc nai mày giàu na mày gọi nó lấy tên na share số sắm nó ni mày tông cái làm khăn nai bị giang cười na mày tông episode hay cái xem đó bị tông nghe cái tu tao dục khẩu anh ấy lung ở điều nào bao mày anh ấy avoid sungam dalang ni mày akhat ariu no bo mi ko tu bi choti ki artificial intelligence mi hai tao hai mi go ina ariu no pomte na mi hai kaza na company bai mi na kasia pana ba me tao hai whatsapp ko meta ai ko rin google to gemini ko rin chat gpt ko etc paina nai the artificial intelligence tao pana ba mi hai na mera mi kandi ko artificial intelligence hai robot ko ta inbuilt lo na kasia no mi ni nai the bye my system aju artificial intelligence hai ta medical khau manufacture sumi bom khau industry aju khau education khau ta boi khau agriculture khau piu chain a piu ngai the mi hai tao khani gong do mikin khau ani urina piu mangna tanda langi mi tong pot the mi artificial intelligence to mi ndana sai ai tina ka thai cham lo ni mi hai mấy tay ariu ní mình nói bây giờ khơi na artificial intelligence hay tôi bị thiệt khâu gai mình gang mình loạn khâu anh yêu piu nụ privo tôi mình hay chăm chú lo ní tôi nghe này liang mình khâu education khâu AI thì tôi cũng đã yêu piu nụ privo tôi mình hi giáo bây giờ khâu cái đại chúng allow non youth adults lấy được lấy su làm khâu làm khâu làm khâu thay ní bây giờ khâu AI hay explain sulonuma ani orina mi lam ko explain chu tuna salro pe gan khaw tan tia thiana explain sulonu mi ba me kana ka mai hai explain chu do ho mai ton de thai me mai ton de chu do ho tana than go pe gan khaw ni mi tong lak mi tong ren ra mi tong bakna ani ore ka haw mai san thai mak san than no mi tong apora khare ko na mi he class ko na mong mi he la nu goi de na maths ko bompu science ko bompu or in any history english anything la reklam kho ni re thai than mong mai uza re dilo mai ko te confuse ta mi goi te ai ko ta ani mai hi to bi lam mi ho explain so go mai tong sentence de ai thai mi tong word ti ka ba hello or in hai ti kum do ho to na than ba no mi pote english speaking or in bye mai exam preparation for example ani hai tao hi competitive exam thani the tha bagang thani bagang kau question simple mai tong ti paru mai tong te ki answer ki le next sem paru tao hi mi gan ko ti kom na than ka bo mai ko than mi question ni to bi lam mai hi answer to poi thami ha nang ri kadak ni pisan nang rana kadak na nang kang nang do regular class tong exams for class 10 class 11 12 or narina any competitive exam tan kha SSA bompu SSC bompu ramigita UPSC bompu anything AI tong khalo milana exam preparation hai sunu the ta jo any information nang than de direct kamai do phang pari na mi ani ori so bom no mi pore horena aja nungoi khani lesson plan su kha lan ko sidaukan to project based learning ko mai hands on learning hey goi hai tu gum nak siam khona project gum nak siam khona to sam bi goi hai artificial intelligence khorena anio khalo mai uza goi ni la no question no worksheet to boi hey goi hai education kha uza goi ni la wai ta ka siam kha na ni rena khalo mai la no mi tong pote tom na computer skill khorena language entrepreneurship hai ju milam ha anio artificial intelligence khor than no the na kanio tong help kani to assistant la leki ani rana sada no mi tong the ore bye me ani rina create chulana ram khalam kho business lam kho ram khalam kho entrepreneurs lam kho ram khalam kho ani rina project ka siap lana ram khat chu create chu kha idea pu pa khani ani rina idea khat prompt da thalo pa gan kho kani to heiti elaborate chu heiti kom su ton sura pa gan kho ani khang song sini systemic sumitong information informative sumitong detailing hai chu wi hai artificial intelligence rina ani hoti pa bane kana kani hai
over smart so tong dite sidau kan artificial intelligence nang re thal khai lo ra bugan ko o nang re mi ko than mo ko mai ni ka hawo hai thia khoi ai siam lo to hai hi kum su lo to tana kani rin related chum relevant chum dong idea ko ji sa phau ban he ni na over smart ite ta artificial intelligence komna lyric sam mai te mi he mera na thai ni sang ngi thui thai sidau juk kha YouTube ko ni nai te tigi artificial intelligence ko mai sin solana thai dat ma khang nai mak mi juk ti the karam na thai ni mi wai tho thai tut to ni san thai bom nu mi juk ti the to mi ha alaw nun ka dai sin lyric sam mi nung goi khau mi he ai ka tiu lo ni to me ka nai mi gorina artificial intelligence hai agriculture hamade farmer nong khang to kom da sunu bo te bigan khau ka chu ling kai khang lang ko nang re variety kha da mai ti ram thu khat ling ni bigan ko mai chu zan te salaki hai ko mai chu hai tamenglong khau none district khau te bigan ko ling ti gai pini bo to na thanda bo gan suggest so pani ko na mi hai te bigan ko harvest so den ko na sukang ko na mene sukang to ko mai da we monoculture hi gai me how bang te ani he how na ling than chak ram bai me khachali mo do ra me ke te kumla bang ling te kumla na tiling lo ke bai mo ko hi ka thap than thi hai gai dai than tiu ke du sa ba de gai me ya diversity of crop is better sa pa bane ai ko milam go hai farming system what is the best line ko slope lane kho tu kum na agriculture ai su thi gai pni bo atong how bang he ring seng kang kum ko to kumla bang he ring seng ko tu thi ai tu bi su ni na ta sa me go de than ra bo kho farmer nong go kha sa pa bane English to Thai me again I think it's artificial intelligence here wrong la to Thai maram mai tho mai kum na nang ri na any farming related question artificial intelligence ko de than go rabo na new khang gai chu lo pani help chu lo pani mi he ani than bam nong important or na even like ko leina gong thok kari kuru gong thok ko mi thai nang ni to mobile tai artificial intelligence ko de camera nai pani mi ti on chu la ta nang kho nai ba me lainat lun tai camera ko te nam lagi mi tong laina khang hai to bi pu su di gai ni bo mi hai how bange kumla bange tana nang ri sa lo lagi mi tong laina hai treat chu kha ko mi thi gai ni bo sa lo wi tha ka di suggest pa ni mi the very helpful suggestion me ko na bai mai lain ko weather ai sai lo nei ram chu ling ha do ding ting to bi gai ko ru pa ji bo tu ko mi hai sabigan ko weather report go ai de collect suliki nangkang information ti pani kanuri horina crop choices nang ko crop diversity su ko te how bang le to be ling sam thi gai pan chuni ti ko ma komla bang le to be ling sam thi gai pan chuni ti ko ma nan ne than go ra wi thai pai na suggest pa pani hai ni su zon hai ni no ke jeng to hai ka bang to roots competition nai bini ko ru ko sunlight competition nai no or nutrient competition nai bini hai nai bini ko mai sai ti to how bang ling ko sai ti hai le ling ko mai ti gai bini ti ko mai nitrogen fixing plant ko mai ne ling ka jaw lo ti ko mai thai ka tong har khang gai sa pa ne pai na helpful su pan the ya ka jeng to agriculture tong knowledge ka pum ta ka ni collect sunga le ki na ko suggest su khang ni na Jangan tu ani umai lam hai kan ko than do mong tu ni thalian to meki artificial intelligence to nang re thani pisan nang re than bi khong kan ka toi internet nai pe bam ko thui ko tu sa daw lo pan the kana very helpful ani khang mi tips ta eri tong hai na mana kaman kati market ko mi aju hongjon mom bo imphal khaw se daw kan guwahati khaw ju delhi khaw ju zon mom bo nang re zoni mi ta mi to lang ko ai kumla ta hoi paina nai to mi kumla hai tamenglong tong GI Tech Orange he me kumla he ai Delhi to zoni to ta hoi de red azu daw ko me ko ai zon nu bni bo sapa me suggest bo ne he ko me go ai hai nang marketing khang zuan khang khaingan nang ni khang kha lo khang gong pani ko ni na kan government to scheme horticulture farming ko ai ko me related ko India ko to be scheme nai bo pe nang kha lo me ke ge nai na bank loan to bi la no bo phu go tiu suggest pa bande India ho nai me ko ita mi to ring ni khong pai na kha lo mai la to pani horina bai mai farming practices ka goi tao natural farming organic farming mai tong farming system to ba mai goi hai agro ecological farming to ba mai latest sustainable development sustainable agriculture practices to bi nai bo than tiu mai dai sa par ana mi hai english thai mi ngai khang tho charin piram geng tong theka komi cho ti ki
you cannot replace horticulturist scientist kani to human to ani replace to sunu me to they are very 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 helpful artificial intelligence to health and well-being mi ko ni artificial intelligence na doctor to replace khachi sunu mage nurse replace su kang to ha mage kami ki to nam to ba mai klang go early awareness rameti early care ko mai lam ko chi tu began ko hoi doctor deng tangam mak began ko khasu began ko artificial intelligence to health plan we na me lani me he ta sa ko na common health problems hai ko miti kumbo kumma miti kumtina hai kum su mi kumtina tu sa began ko tips ta lain ko ne khat hai atong akha tang nang hai su to dui lum chek mi jang tu na chuo kum na su thau began koไม่ให้กลมตินจุนีแต่นะก็จะนิ่งนะลุงไก่นะเพราะไม่กันก็แต่ให้กลมไม่สวยกลมตินจุนีนะสูบกันก็วิตามินซีก็ตินคงไงตินสามี artificial intelligence explain สุปารินะด็อกเตอร์เลยนะตัว triangulate ชุดนั้นนะ confirm สุขังตัวกันไหนก็ไม่ใช่ดิกีด็อกเตอร์แต่ reach out จุงมั่งปกันก็ it will help กันนะ preparation ก็จะใช่นะ precaution ก็ไม่ค่ะ awareness ค่ะไม่ที่ emergency กันเขาreach out sunga mok pigan ka ai ko mi he ni kan khalo mi ka se tu nai some idea tu nai pitai health lam ko kumi jodi ki company do mai ton tai ka jang tu kan yu artificial intelligence research suggest ba mini india khonai ba mai kan di khonai ba mai the health practices ko tong idea te khum wong la na kan suggest bom tong dina pangsa sa bom tong ha medical practices ko ta khum wong la ni wo suggest bom tong kumi ki do nang khau a khau nai mai lai na tai tu bi tu mi tu artificial intelligence thai do he jeng ko ri naไม่ต้องเก็บแต่ตัวอันนี้ section จีนะ section เราคงทุนไหน doctor จะ replace สุนมาเก artificial intelligence ด้วย nurse จะ replace สุนมาเก medical system จะอันนี้ replace สุนมาเกก็ไม่กี่ตัว it is very very helpful นี่ดิสินสุดท้ายนะสินสุดวิธีแล้วก็ mental health ตรง issue ก็ stress ก็มัน manage สุขังตุกุมไป health record ก็เสียมเราลูกอันนี้ร้านนะไอ้เหี้ยตรง kg ที่อยู่วิธีไอ้เหี้ยไอ้สารนี่เด็กกุมขังรำขังเพราะเรื่อง balance diet ก็มันตุขังรำขังไอ้ก็ไม่ก็ไอ้ให้น้าวงมาเขาน้าวมาขังกุมเขาตัวตุกุมไม่ลำไว้ให้สุขังก็เลย kidney fail ชัวร์มีกุมที่นั่นชัวร์ก็ไม่ได้ตุกุมขังไอ้สุดที่ไอ้พี่นี่บอก diabetes ก็ไม่กุมที่นี่สินี่มี diabetes ก็มาขังไอ้กุมแล้วลงที่ไอ้พี่นี่บอกตุกุมไม่ health related issue ไว้ก็วงมาเขาวงกุมนะกันหนูปนิโซตัวมีใจไว้ก็ไม่ให้ท่านเนี่ยตัวที่ suggestion ไปนะที่เราปนิมีให้อันนี้ว่าdoctor ก็ป้องท่านสิเอนะอันนี้ว่าลำตองมึงไปกันนะจู่นายกันอยู่นี่ busy สุดที่มีต่อที่ตัว artificial intelligence ตัว anytime ท่านนี่ไปกันก็นั่งนี่ท่านประกอบสาลปนิตัวมีให้ไอ้ก็มันสาลนี่ตรงเนี้ยเขาเรียนนะนั่งรำคันลำเขา article หีนี่ตัวนะไม่ได้รักกายก็ปรีระขังนั่งให้สร์มันก็เสียนี่ตัว or ขบารเขานั่งตรง opinion ก็เสียหีเนี่ยปัดปันนี่ตัวเราไม่ได้รำ anything นั่งเรื่องหีนี่ไปกันเขาแล้วก็ letter application draft สุขา DC ขังเสียหีกัน or minister ขัดตั้งเสียหีขังตุกุมาย or business plan ก็เสียมขัง loan ตรง applicant ก็เสียมขังนั่งตรง loan project ก็เสียมขังกุมายเอาเลยนะ CB นั่งร้านนั่งตรง resume ก็เสียมขังกุมาย certificate draft สุขังกุมาย meeting ตรง resolution notes meeting notes ก็เสียมขังกุมาย report ก็เสียมขังกุมายจากไว้ฮะนั่งเรื่องอะไรอะไรนะไอเดียแต่ prompt ที่สุดลงกันเลยกี่ artificial intelligence ก็ปักว่าดับติ้งเราเป็นไม่แต่ exact copy paste อะไรสินสุราตัวของตัวสุริวนั่ง customize ตัวสุดอันเกี่ยไหนนั่งกัน relevant จนไม่จานะไม่เที่ยวก็ตัวฮีก็ตามกันไหนที่ตัวไม่ตัวสลัดตับที่น่ะก็ได้ใช่ไหมตรง flow แต่ฮีช่วยในฮีเรากันไทย application ไหนล่ะก็ chief minister ขังไม่ลำก็ฮีเราผมก็จัดที่เกี่ยเอาแต่นั่งตรง context ก็ที่น่ะนั่ง edit สุดตัว customize สุดตัวเจนเป็นรำจิวดีเท่าตาไอ้ก็ไม่จับไว้ any article นั่งเรื่องฮีมีแต่นั่งตรง idea แต่ prompt แต่ก็ฮีขังไม่ล้วนฮีตัวนั่งฮีเราฮีกันก็ไอ้นั่งที่นั่นก็เท่าไหร่จังไม่ใช่แต่ไม่เที่ยงหนูไม่เที่ยงที่ฮีก็ตามดูไม่ต้อง paragraph แต่ copy paste หรอไม่ฮีก็ตามดูถูกกระไรแต่นั่งเรื่อง duty สั้นตานเป็นเด็กก็นะกันอยู่ในตานนี่มีให้นั่งตรง idea กันอยู่ทุกนั่งตรงลุงนิ่งทุกไทยมีนะไอ้เจ้าคนนี้นะนั่งลุงนิ่งนั่งเรื่องตีตานดูนี่ไหมนั่งเรื่องตีไทยดูนี่ไหมไม่ลำเอทันจุยนะทันขังพร้อมแต่ตีจุยนะตีขังก็ไม่ตัวไทย artificial intelligence ตัว effective สมัย efficient สมัยเก่าเห็นตรงที่ตรงนี้ไม่ลำคนนี้ก็น่าสาระกันพิวนุ่มไม่พอแต่ขัดเรื่องนะ livelihood เลย business small business แล้วก็
self help group kumai entrepreneurs kumai nang su bukan kau nang to income mi ju gonge saving kum na su khang I expense kum na su khang tu kumai ra me ke tai nang tong local product tai tu kumai tu join khang kum na package su khang kum na branding su khang tu kumai ra me thai na to business plan I ju invest với thai mi ko he kum na su khang kum khang detail business plan ke siam lo tu kumai enterprise ka khẩu mi ai mới câu ka hậu ní mi ka hậu bữa cái câu ai cũng nó ka hậu khang cũng nó số khang tới cùng mai any question nang tong ta lam ko self help group ko bom ni me entrepreneurs ko jam business ko bom ni any livelihood poultry so ni bữa ko work rồi ni thau bữa ko work rồi ni hi soi ma kho tu tai to bi tong step processes pang ka gen ai bo tu ko mai zu rồi bo ko success so kang ram ti work sing khat rồi kang zu sing pung rồi kang rồi sing ru sui rồi kang ai ko mi thia ko plan so no bo tu ko mi ja goi hai nang than got bữa ko nang ri than mi goi te nang kang suggest to trick so lo mấy tay năng rina than mi thiak tai Manipur le North East tong experience kho thau go groi gai leng bambo he lam ti salo to ko na ton like any livelihood gum bangling mi lam kho bam puni anything livelihood lam kho business micro business lam kho business plan su kang to bai su kang suai de tai artificial hai very very helpful hai go mi lam kho na always triangulate always verify su cái tu artificial intelligence ti mi hai di te tan ka koi na tu su kai no ma check triangulate chuna check chuna verify so that na to su kumi ki tu they are very 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 helpful ani kha aina mang mai weather report disaster goni mai lo an khau or climate lam kho awareness company ko ponjing che ko mi ko mai bang ji bo mera mi to weather report ko tu bi nai bo tu ko mai nai hi su mi hi company ting ru mi company tu ko mai hai chu mi goi ha na niu khang gang khang ka niu khore information khore la no mai even governance community leadership lam khao aram me hi gai ko tu thai ko me thai apni tu policy ke siam ko to bi tong processes ke siam mi tu thai village authority he ran chu no bo pai kai ko meeting gong mu me goi di tu bi thiak siam mi tu gong sui tu bi mo nang idea ti jaw to ko me anything governance lam ko ni sa ti do char se ko mo mi ko me ti gai pani ni youth goi ko mu mo me ko me ti siam no pani khore tu jang ba na ba mi goi di tu kum na siam ko nang idea ti jaw tu ko di do mi kan di ko nai me best practices goi de phum ko doi lana mera mi du ma mai mera mi du ma moi ani ni kum jaw ti tu ko mi ta pai na idea ti ni di mi ko tai ani tong nam khang ani za ti khang chana me te customize so de ki pure no the kum lana ai katina me tun hai warn chulo dani mi hai artificial intelligence development is a tool made a tool kum dong de not a replacement for human being man sai the replace so khang to ham e de mi hai than na ani thai lo khang ke nai ai sin su began khao nang tong personal data aadhaar number ko my bank details ko my pangti ti dio artificial intelligence khao ke tu mi tai mera mirina kani ko information ku lo ko mi tai mera mi than da began kan ni phang puni na chi jeng krina virtual khao online khao internet khao pat ku lo ko mi goi tai kani ko tham par ra tum thi ai de so ba mi jeng krina hei goi de ti ku lo wi thai kani mera mi than began khao nang tong personal data ti ka dai ta no mi chance na je kri pang ai ko mi tu suryo no always verify information important information took me information lam khao triangulate chu verify chu me ti su mun ai sai mu ai ri sa mu goi ti rong ni chom the na tu su ko no ma it is very helpful indeed no doubt about it ko me ki to than siango verify su da ro to mi me ru khotai artificial intelligence to kalung chu mai heart mak tina ka mai he human wisdom like community values le kanai thu remains most important me he chokleng me subang pani de to me tai ai me goi na ko kum salo ni tonge kana ka mai ai do mi hai it is a knowledgeable helper ani ko knowledgeable helper ani ko ram thai me ko mai lam ko than kang ko mai kum su kang tan ang ko pu lam ko sini antibiotic ka mai hi to bi kang sin su to bisu thai effect nai bo to bi tong nai bo than ko ti do cái đâu sao lo bên anything làm lòng quay nó không it is a knowledgeable partner anh yêu khắc sai đâu chụp khâu nó anh yêu khát khâu verify cho doctor ko verify cho ra không đấy khát ko verify cho ra không đấy cái mấy gì cái thứ it is a knowledgeable partner example không ai health ko sao không anything agriculture khâu rộng khăn lắm năng thành đâu có mấy tuổi thải sao lo bên it's a knowledgeable partner
กันก็ไม่ให้ฟาร์มาแต่ replace สงฆ์มาเก teacher แต่ replace สงฆ์มาเก doctor แต่ replace สงฆ์มาเกอันนี้ตัว leader น้องไอ้แต่ก็ไม่ replace สงฆ์มาเก it's a knowledgeable partner เรื่องไทยเราเนี่ยก็ตัว support to work better อันนี้ตานนับไม่จักสุนับไม่จักที่ตานสุยเฮียนข้างเขาเรียกนะ success สุยเฮียนหนูข้างจิวนะอันนี้ idea ที่ฟังหนูข้าง AI ให้เจนินปีดาวเก่งนะเก่งไม่เที่ยเขาอันนี้แต่ขาเราเอ้ยจะมีหาอันนี้ precaution เด็กก็จะเอานะ verify ชุลนะ triangulate ชุลนะสินสุวิตวิธี AI ให้ไปนะกายไม่ต้อง tool ดีเท่จะมีหาไม่ก็เห็นเขาคริสต์มาสตวง episode ชุนะเสียสุลไม่ต้องเท่ไม่ก็เห็นรู้เขาเราสุยามก็เห็นที่เราไม่จุกติดต่อจนก็เท่